Poštovani odbornici, poštovani direktori lokalnih javnih institucija, poštovani predstavnici državnih institucija i političkih partija, dragi gosti. 21. maj 2006. je bio jedan od najemotivnijih dana u našim životima u novijoj istoriji Crne Gore. Tog dana je na referendumu odlučeno da Crna Gora obnovi puni međunarodni pravni subjektivitet. Većina građana Berana se tada izjasnila za očuvanje državne zajednice, značajan broj sadašnjih i bivših sugrađana se izjasnio za obnovu punog državnog pravnog subjektiviteta, ali nijedan građanin Berana nije glasao protiv Crne Gore. Punih 10 godina Berana nosi stigmu grada koji je glasao protiv Crne Gore i mi danas želimo da stavimo tačku na tu priču, jer Berane ne da nije glasalo za protiv Crne Gore, već je uvijek davalo svoje nesvetije za nju. Decenija nepravde i etiketiranja su ostavili ne samo emotivni trag kod naših sugrađana, nego su mnogima od nas ugrozili biološki opstanak i golu egzistenciju, a sve zbog toga što smo imali drugačije mišljenje u demokratskom procesu. Poštovani građani, počet ću od mjesta na kome se danas nalazimo, od kuće vojvode Gavra Vukovića, prvog ministra inostranih poslova Crne Gore, iz vremena kada je sloboda izvojevana krvlju i hrabrošću naših predaka. Nastavit ću sa njegovim ocem, čuvenim vojvodom Miljanom Vukovim, koji je vodio Vasojeviće u borbama za oslobođenje i ujedinjenje ovog kraja sa Crnom Gorom. I pomenut ću Šigona Mojsija Zečevića, koji je u vrijeme najvećeg okupatorskog zuluma pokazao veliku duhovnu i nadljudsku snagu i okrenuo iskru slobode na sadašnjem sjeveru Crne Gore. Iguman Mojsije Zečević je mijenjao Petra I. Petrovića, Svetog Petra Cetinskog, kada ovaj nije bio u Crnoj Gori, što dovoljno govori o njegovoj veličini i značaju. Njihove kosti počeo ispod manastira Đurđevi stupovi, koji je već 8 vjekova čuvar slobode, duhovne snage i državnog kontinuiteta u ovim krajevima. Samo njih trojica su dovoljni, pa da ponosno kažemo da su Berane i Vasojevići za slobodu Crne Gore dali mnogo više nego što nam se priznaje i što se drugima pripisuje. Zahvaljujući Vasojevićkim borcima, Crna Gora je dvostruko uvećala svoju teritoriju i naši preci su dali najveći doprinos u oslobođenju nakon petovjekovne okupacije. Borci iz našeg kraja su se hrabro borili i u Prvom svjetskom ratu, držeći ostupnicu u Mojkovačkoj operaciji, a i Drugom svjetskom ratu su ideali Beranaca bili borba protiv okupatora i antifašizam. I na te tri vertikale, borbu za slobodu, ujedinjenje i antifašizam, je danas ponosan svaki od nas. Ponosni smo na sve njih i sve što su uradili, na sve položene živote za slobodu i pravo da sami odlučujemo o svojoj sudbini. Siguran sam da se niko od naših predaka nije borio za državu u kojoj će njihovi potomci biti diskriminisani samo zato što drugačije misle i govore, iako istim jezikom. O svojoj sudbini smo odlučivali 2006. u emotivnoj atmosferi, neravnopravnim uslovima, a većina nas je bila izložena pritiscima i ucjenama kojima nismo podlegli. Nismo bili protiv Crne Gore, nego za Crnu Goru, ali smo isticali da ne želimo privatnu državu slabih institucija, državu bez vladavine prava. Cijenili smo naše neraskidive bratske istorijske veze i smatrali da u većoj zajednici imamo veće šanse za napredak i razvoj našeg kraja i države. Ovih 10 godina su nažalost pokazali da razvoj Crne Gore sputavaju pojedinačni interesi i izražene neprirodne podjele. Sa druge strane, mi smo proteklih 10 godina, a posebno posljednje dvije, koliko obavljamo vlast u Beranama, svakim danom praktično pokazivali kako se poštuje država i kako se voli Crna Gora. 10 godina smo neumorno ukazivali na mane sistema koji je prijetnja po normalno funkcionisanje Crne Gore. U Beranama smo 2014. zatekli prezaduženu opštinu sa mnogo problema, ali to nas nije i ne može spriječiti da prebrodimo loše momente i stvorimo bolje i zdravije uslove, nasuprot onih pojedinaca koji su povjerene značajne funkcije na najvišim nivoima, a koji su svojim ponašanjem najviše doprinijeli unižavanju ugleda Crne Gore i unižavanju svih onih ideala za koje su naše preci ginuli. Nakon preuzimanja vlasti u Berana, upravo mi smo uradili ono što se očekuje od nekog ko voli svoj grad i svoju državu. Podigli smo krivične prijave protiv odgovornih i za pronevjere opštinske imovine i novca i već 2 godine čekamo državne institucije da se konačno izjasne ovim predmetima. Danonoćno već 2 godine radimo na vraćanju povjerenja u instituciju sistema, odnosno u instituciju opštine Berane. Slobodno mogu da kažem da smo uspjeli da korupcija i pronevjera nisu više riječi koje se vezuju za našu opštinu. Vraćanje povjerenja u opštinu je
težak posao koji se neće vidjeti odmah, ali će donijeti promjene koje niko neće moći da zaustavi, a one su značajne za sve građane i Berana i Crne Gore, bez obzira kojem subjektu pripadali. Svoje poštovanje prema državi i njenim građanima, koji su jedini nosioci njenog suvereniteta, pokazujemo i kroz niz razvojnih projekata koje smo pokrenuli. Mi patriotizam doživljavamo kao niz rezultata koji će omogućiti pristojan život svim našim građanima. Pokrenuli smo nastavak radova na novoj hali sportova, koji su stajali 5 godina. Nismo zaboravili ni staru halu koja je urušena zbog nebrige i na njenom mjestu će uskoro nići novi objekat koji će biti ponos grada. U prve 2 godine smo počeli sa rješenjem urgentnih naslijeđenih lokalnih problema, kao što su rješenje problema komunalnog otpada, izgradnje lokalnih vodovoda i puteva, izgradnja azila za napuštene životinje i početak gradnje regionalne stočne pijace. Uspješno smo sproveli kraju evropske projekte izgradnje vatrogasnog doma i regionalnog biznis centra uprkos naslijeđenim problemima koje smo i ovdje zatekli. Iz dostupnih europskih i domaćih fondova smo za kratko vrijeme obezbijedili značajna sredstva koja će unaprijediti uslove u dnevnom centru za djecu sa posebnim potrebama, obezbijediti nova sportska igrališta i unaprijediti turističke kapacitete opštine. Već ove godine počinju radovi na rekonstrukciji kanalizacione mreže i izgradnji centralnog kolektora. Radimo na izgradnji opštinskih malih hidrocentrala koje će značajno doprinijeti lokalnom budžetu. U fazi izrade projektne dokumentacije su i projekti pokrivanja gradskog stadiona, izgradnje CITES centra, gradskog bazena i tako dalje. Standard građana, a posebno onih najmlađih, je bio i ostao naš prioritet. Svjesni situacije u kojoj se nalaze, kao prva opština u Crnoj Gori smo obezbijedili besplatne udžbenike za đake, a potom i do 5. razreda osnovnih škola. Naš primjer potom su slijedili druge bogatije opštine. Jedina smo opština koja daje naknade za 3. i više djece za majke sa seoskih područja. Te činove pomoći očuvanja i jačanja porodica i zaustavljanju iseljavanja mi smatramo najvećim činom poštovanja države. Naši građani koji na pošten i iskren način vole državu su istinski državni simboli kojima služimo. Ukratko, za 2 godine smo uradili mnogo više od obećanog i započeli mnogo projekata koji će unaprijediti život građana Berana, a time i Crne Gore. Ličnim primjerom smo pokazali svoju privrženost Crnoj Gori i nećemo više nikome dozvoliti da nas bilo ko od nje odvaja. Posebno to nećemo dozvoliti onima koji to uzimaju za pravo, a koji su svoju navodnu ljubav prema državi dobro naplatili, čiji interes ne ide dalje od kućnog praga. Onima koji su danas predmet krivičnih prijava, optužnica i pravosnažnih presuda. Mi se za ovih 10 godina, bez obzira na svu neobjektivnost sistema, nijednom nismo našli s one strane zakona. Pokazali smo da smo upravo mi svi, kako god se osjećali i ma kome pripadali, ali nekorumpirani, pošteni i vrijedni građani Berana, ona prava Crna Gora za koju se vrijedi boriti. Žao mi je što večeras sa nama nisu i ljudi koji dijele većinu ideala o kojima sam govorio, ali sam siguran da će se složiti sa porukama koje šaljemo cijeloj Crnoj Gori. Zato sa ovog mjesta poručujem da je Berane bilo i bit će u Crnoj Gori i da ćemo uraditi sve od sebe, da kao nekad budemo predvodnica promjena kojim će se Crna Gora i u budućnosti ponositi. Uvaženi predstavnici vlasti na oba nivoa, mi koji smo najodgovorniji, jer nam građani to dadoše, dragi građani, vrijeme je da kažemo ne uzaludnim svađama i bespotrebnim podjelama, i pojedincima i grupama koji ih proizvode, zbog lične koristi, ma kome pripadali, a ima ih kod svih. I to treba da bude naša prošlost, a pomirenje, jednakost, solidarnost, ljubav i prosperitet naša budućnost. I zato, poštovani građani, Srbi, Crnogorci, Bošnjaci, Muslimani, Albanci, Romi i drugi, poručujem vam, Crna Gora je vječna, ali mora biti svima i topla i najljepša, kao što izgleda, a bit će takva tek onda kada bude u pravom smislu građanska država socijalne pravde, vladavine prava i sa jednakim šansama za sve. Bez obzira na nečije drugačije mišljenje, političko ubjeđenje, nacionalnu i vjersku pripadnost, zato dajmo svi sve od sebe da je takvom učinimo. Poštovani građani, poštovani prisutni, hvala i ugodno se osjećajte u kući Vojvode Gavra Vukovića, prvog diplomiranog pravnika iz Crne Gore i prvog ministra spoljnih poslova Kneževine Crne Gore. Nek nam je zdrava, vječna Crna Gora.